Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. San Lucas 15pika yuyayta hapina parlautami kishpichi Jesucristo parlan kimsa partepi. Chingarishka ovejamanta, chingarishka kushkimanta, chingarishka churimanta. Kaypika yachachikunmi kishpirinaka tukuy yaya Diosmanta kashkata. Shinapish gentikunaman misakin kutichichun Dios convidashka kishpirinata chaskichun mana chaskichunka. Kan kausakus kata yuyaring iyari hatun Dios ikuku. Kan kausakus kata yuyaring iyari hatun Dios ikuku. Dios jata manyayari. Dios jata manyayari. Jesus kaya kumi kishpichi shanishpa ailami kishpichi. Jesus kaya kumi kishpichi shanishpa paijami kishpichi. Shamuini Jesus ka shamuini Jesus ka shamuini. Dios kuyas kataka yuyari suci Cristo ta kachaska. Jesus ka kuspimi kang magtakawanyuska. Jesus ka kuspimi kang magtakawanyuska. Jesus kayas kata kamuya kuspaka amauniangi. Jesus kayas kata kamuya kuspaka amauniangi. Utkakri apunci Jesus tadi. Utkakri Jesus tadi. Son paso ni manaya huya Dios bendeciachon. Pagi que tiempo ta chican chiskamanta, Dios pakshimimanta rikuspa yachashpa katingapaj. Kunanka chingarishka kushkimanta Jesús parlashkata rikushun. Chaypajka convidani San Lucas capítulo 15 man rishun. Kaypimi parlakun kishpichi Jesucristo ka huchayuk runakunata chaskishkata, huchayuk runakunapish Jesús yachachishkata uyangapaj shamushkata. San Lucas capítulo 15 verso 1 y 2 kaitanin. Impuesto ta hapijkunapish, huchayukunapish, achkakunami Jesús willashkata uyangapaj paypagman huchuyarkakuna. Chayta rikushpami fariseukunapish, mandashkata yachachijkunapish, kay runaka huchayukunawan mikunllamari nishpa washalla parlanakukurkakuna.
Shinapish fariseukuna mandaskata yachachikkunaka mana huchuyachun sakishun nirkachu. Shinallatik Jesustapish washallami rimarkakuna imanishpatik chay gentikunawan tantanakun nishpa. Chaypimi kishpichi Jesucristoka kay yuyayta hapina parlota parlan kimsa partipi chingarishka ovejamanta, chingarishka kushkimanta, chingarishka churimanta. Ovejaka chinallatik kushkika paykunata kishpichichun imata mana rukakunachu. Michikmi chingarishka ovejata katishpa rirka taringa kama. Ovejaka mana yacharkachu mayñanta kutin tigranata. Warmimi mashkarka chay chingarishka kushkitaka. Imata mana rurkachu kishpichichunka. Kaypimi rimakun kishpirinaka Yaya Diosmanta kashkata. Tukuymi Yaya Dios rurashka. Kutin chingarishka churitaka yayaka suyarkami. Churimi mashkarka, churimi tigrarka. Kaymi kutin rikuchikun kishpirinapika agllana tiyashkata. Chay libre albedrío nishka. Kunanka rikuytukunchik chingarishka ovejata mashkankapaka michikmi lluksirka. Kaymi rikuchikun kishpirinapika Jesuspaj trabajota. Kutin chay allimichikka mashkanaman mishamurka kishpichinkapaj chingarishka kashkata. Warmika lamparata hapichishpami chay kushkitaka mashkarka. Y chaymi rikuchikun kishpirinapika Diospaj huchayllak Espíritu Santopaj rurayta. Shinashpaka rikuytukunchikmi kishpirinapika Dios Yaya, Dios Churi, Dios huchayllak Espíritu Santo trabajashkata. Shinashpaka kunanka ridashun verso 8 manta 10 kama kaypimi kay chingarishka kushkimanta parlan. Mayjan warmipish chunga dragma kushkita charikukpi shuk chingarikpika manachu lamparata hapichishpa wasi ukuta fichashpa hapinga kama sumakta kallarishpa allimanta mashkanman. Ña hapishpaka paypak alli riksishka warmikunatapish huchullapi kawsak warmikunatapish tandachishpa ñamari chay chingarishka kushkitaka hapini shamuychik kushikushunchik nishpa kushikunmanmi. Kankunaman willanimi chasnallatakmari Diospakman shuk huchayuq kutirikpika Tayta Diospaj angelkunapish achkata kushikun nirkami. Kunanka kanchis yuykunata kikinkunaman rakishanini kay chingarishka kushkimanta parlashka hawa. Kunanka kikinkunawan rakishanini kanchis yuykunata kay parlo hawa. Kallaripika kay chingarishka kushkika mana yuyita charirkachu chingarishka kashkata. Chingarishka churika pay kikintikmi chingarinamun rirka nitukunchik. Pay yacharkami mayman rikushkata imata rukushkata. Yuypimi karka chayta. Ovejaka yacharkachari chingarishka kashkata. Wakin runakunaka chingarishka churishinami kankuna. Shuktikkunaka chingarishka ovejashina. Kutin wakinkunaka chingarishka kushkishina. Mana yuyayta charinkunachu chingarishkakuna kashkata. Kallarimanta pachami Yaya Dioska tukuyta allitakpi rurashka gentikunata kishpichinkapan nishpa. Kunanka rikushun imatatik rikuchin imatatik yuyachin kay chingarishka kushkita kay warmi mashkashka wasipi chingarishka kushki. Kay chingarishka kushkita mashkashpaka rikuchikurkami huchayllak Espíritu Santopaj obrata Diospaj pueblopi imata ruakushkata. Kay warmika ishkitami rurarka, ficharka, kallarishpa, kaymi rikuchikurka alliwilli evangelio. Romanos capítulo 1 verso 16 nin alliwillayta willanataka manatak pingarinichu. Alliwillayka tukuyta ruritukuq Tayta Dios kushkami. Chaymanta chay shimikunaka Israelkunataraq mana Israelkunatapish mayjanpish kriktaka kishpichi tukunmi. Shinallatak Romanos 10:14 nin chasnakaqpipish payta mana krikkunaka imashinatak mañay tukungari. Manarij paymanta uyaqkunaka imashinatak paytaka kringari. Pi mana willaqpika imashinatak paymantaka uyankakunari. Verso 17. Shinakaqpika willaqta uyashpami kri tukunkuna. Uyanataka Diospaj shimita willashkatami uyankuna. Kay warmika wasiukuta ficharka. Manarij chayta rurashpaka imata rurarka ninata hapichirka. Lamparata hapichirka. Lamparami nishanin Diospaj huchayllak Espíritu Santo achiyachina kashkata. Ichayka shamunmi ñukanchik Diosta mañaqpi. Manarij alliwilli evangeliota shuktikunaman rakishpaka
y a Dios también mañana canchik, y a Dios achiyachichun, paypaj alliwishi evangeliowan mana krihkunapaj kawsaypi. Rimanami canchik Dios manta runakunaman, kutin manarij runakunaman rimashpami Dioswan yukanchik rimana canchik chay runakuna hawa. Efesios 1:18 nin, kankunapaj shungu yuyaytaka payllatak achiyachishka kachun. Chashna rurajpimi imata shuyachun Dios kayashkatapish, Diospaklla kajkunawan tukuyta yalli sumakta chaskina kashkatapish rikunkichik. Y a Diosta mañanami ñukanchikta kapushana, ministinchikmi tukuy tiempo, y a Diospaj ayudata mashkanata, y a Dios allikunata rurachun. Kallaripika nikurkanchikmi chay kullkika mana yuyita charirkachu chingarishka kashkata. Katikpika rikuytukunchik warmikunata tandachin, warmikunata mana shuk lado munchuranchu kishpichik Jesucristoka. Kishpichik Jesucristoka parlakurkami chay chingarishka ovejamanta. Chaymanta parlakushkawan ñapish kay chingarishka kullkimanta parlayta kallarin. Rimayta kallarirka shuk michikmanta, chingarishka ovejamanta. Chay culturapika chayka karikunapaq ruri kashkata rikuchin. Ñapish chaymantaka kishpichik Jesucristoka rimayta kallarin chingarishka kullkimanta, wasipi chingarishka kullkimanta. Tukuy warmikunami kay parlautaka riksishka yachashka kanga. Rikuchinmi y a Dios warmikunata ukupanata munashkata. Warmikuna uyaychik ministinchikmi. Salmo 68:11 nin, mandak Dioska alli willaytamari kacharka. Chaytaka achka warmikunamari kashna willarka. Warmikunami ima rurikunapaqpish alli kankuna, imata runapaqpish alli yachaq warmikunami kan. Y chayta rikuytukunchik y a Diospaq shimipi tawka ejemplota. Chinashpaka warmikuna sakichik y a Diospaq achikluz achiyachichun kijinkunap kawsaypi y chashna bendición kankichik shuktijkunapaq. Kimsapika rikuytukunchik kay chingarishka kullkimanta parlashkapika kullkika wasipi chingarishkata. Chingarishka churika shuktij karu llaqtaman rishkata nin chaypi chingarishka kawsanaman. Ovejaka shitashka pambapi chingarirka. Kutin kullkika wasipi chingarishkata rimakun. Kaymi rimakun kikin ñuka tandanakushka krikuna iglesia mashkana kanchik gentikunata karupi kajkunata. Y a Diosmanta iglesiamanta karupi kawsakuqkunata mashkana kanchik kanllamun kajkunata. Shinallatik rimakunpishmi wasi ukupipish chingarishkakuna kashkata. Ñukanchik huchullapi, ñukanchik ladollapipish chingarishkakuna tiyashkata rikuchikun yuyachikun. Kikinka kunanllatik ari cuerpopika huchullapimi kanki, chayllapitikmi kanki, shinapish espiritualpi rimashpaka y a Diosmanta karupimi kanki. Imatatik kaywanka nisha nikuni. Fichanatami yuyakuni. Kikinka iglesiaman purikunkichari, pero shinapish chingarishka kaytukungimi. Iglesiaman purinaka mana shuk krikta ruranchu. Iglesiaman purishkamanta mana kriktukunkichu. Kikin shungumanta purikuytukunki, pero shinapish chingarishka kaytukunki. Kikinka shuk religioso kaytukunki, shinapish chingarishka kaytukunki. Jesus kanirkami kutin wacharinami kanki. Wasipi kashpa, shinallatik chingarishka kashpaka, kunanmi kikinpaka kishpirina tiyan. Katikpi rikuytukunchik, chingarishka kullkimanta parlashkapika, ministishkata shuktikunawan tandalla kanata. Mana sapalla kaytukunchikchu. Ovejaka tigranata ministirka michikpagman, corralman. Shinallatak chingarishka kullkipish, tigrana tukurka kay shuk iskun kullkikunawan tandanakunata. Tandalla kanata ministirka. Chingarishka churipish, yayawan kutin apanakuyta kallarina karka. Kutin tiana karka comunión compañerismo wasiukupi. Y a Diospaj munay, y a Diospaj hipapaj ruraymi, kikinta ñukata kishpichina. Kishpichishka washaka tandachina shukti krikkunawan. Krik kawsaytaka sapalla mana kawsaytukunchikchu. Diospajshimi Bibliapi rimakun Salmo 68:6pi Tayta Diosmi shitashka wawakunatapish alli familiapi kawsachun shuran. Preso kawsakuqkunatapish llukshichishpa allikunata kunmi. Ashtawanpish payta kariyaqkunaka chakishka allpakunapimi kawsan. Y a Diosmi munan tandanakuchun, shuk cuerpoman, shuk familiaman yaykuchun. Mana munanchu Dioska sapalla, kanlla, karuyashpa, laduyashpa kawsachun. Ñukanchikpaqka mayvalgmi kan.
shuk familia shina kana iglesiapi. Imamanta tigmayvalih kan ñukanchik iglesiapi shuk familia tacharina. Kasharipika ñukanchik llatik espiritualpi wiñarishpa katingapaj. Y Diospaj shimi Bibliapi kaninmi tukuy cuerpomi wiñana kan. Y tukuy cuerpo wiñachunka cada partemi imakunata runakanchik. Ñukanchik runakashkata runakanchik ichashna tukuy cuerpo wiñanga. Salmo 92:13 nin paykunaka mandak Diospaj wasipi tarpushkamari. Ñukanchik Diospaj wasi kanllapika sisakunchamari. Ama karuyaychu, ama laduyaychu. Katikpika ministinchikmi iglesiataka ñukanchikpaj allipakllatik. Ñukanchik alli kankapaj. Ima llakikunamanta misaringapaj wakichiringapaj. Rikushkanimi danakushka kanlla uywakunata. Y kutin inimigukuna tukuyta rurashunishkakuna chikanchinkapaj laduyachingapaj sukta imapaj chayta hapishpa mikunkapaj. Kutin tandalla uywakuna kajpi mitsarinakun mana karuyanakukpika imata mana ruytukunkuna phiñaqkuna inimigukuna. Chayllatatikmi mishi diablo ñukanchikta rurashanin. Ñukanchiktaka diabloka cuerpomanta, familiamanta karuyachishanin, rakishanin, chikanchishanin, sapalla kachun munan. Chaypi kutin hawalla ñukanchikta llakichi tukunkapaj. Ñukanchik chawpirinchik, ñukanchik karuyanchik, hawallami urmay tukushun inimigo makipi. Proverbios 18:1 nin pandarishpa kawsaqkunaka kikin yuyashkallatami rurashpa kawsan. Tukuy imapipish satirishpami purin. Rumi shunku runaka alli yuyayta kuchunka mana munanchu. Ashtawanpish paypak shunku yuyashkallatami uyachun munan. Ama laduyashun, ama rakirishun, cuerpopi ashtawan sinchiyashun. Ñukanchikta phiñaq mishi diabloka tukuy horasmi chaykanchinata rakinata munan cuerpomanta. Chashna ratu ñukanchikta waksichinkapaj llakichinkapaj. Riksinimi hintikunaka ninkami mana ñukaka chay iglesiamanka tigrashachu. Ñukata chay iglesiapi llakichirkakuna, ñukata shukrichirkakuna manatik tigrashachu. Yachankichikchu Dioska shuklla iglesiatami charin. Chay iglesiaka pandarik iglesiami kan. Ashtawantika kan ñuka chaypi kashkamanta. Kan ñuka chay iglesiapi miembros kashkamantaka shuk pandarik iglesiami. Mana tiyanchu imapi mana pandarik harikuna, imapi mana pandarik warmikunaka. Chaymantami llakirinakushun. Chaymantami kay chay yuykunata kushun. Chaymantami mayjanka kayta ninga, mayjanka shuktakta ninga, mayjanka imata ninga, o mana kashpaka imata ruanga, y chaywan ñukanchik mana kushichu kashun. Rimashpalla ñukanchik matrimoniopi imashinati kan. Imashinati kanchik. Mana tukuy horas alli solo, kushi solo, tsuyuylla mana kanchikchu. Shinapish ya Dios mi rurarka. Ñukanchik kay shumanta chay shumanta ministinakushpa tandalla kawsankapaj. Diospaj yuyay, Diospaj munimi kan. Ñukanchik tandalla kana, chay cuerpo parti kana. Katikpika rikuytukunchik kay chingarishka kushkimanta parlashkapika kushkika mayvalih kashkata. Warmika tukuy yuyayta churashpami mashkarka mana shuktik kushkita charishkashina. Michikpish iskunchunga iskunta sakishpami shuk chingarishkata mashkanamun lluqshirka. Yayaka mana kushichukarka, paypaj kay shuk churi wasipi karka, mana sakishanirka chaypi kawsakurka paywan, pero mana paywan kushichukarka. Paypaj shunqupika munakurkami chay chingarishka churi tigramuchun. Ya Diosmi achkata kuyan. Paymi sustarin kanlla tiyashkashina. Mana shuktik hintikuna, mana shuktik warmikuna tiyashkashinami kanllapi, kikinllapi, ñukallapi Dioska yuyan. Payka sustarikun kambaj kawsaypi, kambaj historiapi. Payka tukuytami ruranga, tukuytami kuyuchinga hawa pachata, kay pachata, chingarishka shukta paktankapaj. Dioska mana rikukunchu manchanaya hintikunata, rikukunmi cada uno ñukanchikta. Mana ñukanchikka tawka hintikunalla ñawi illakuna shina kashunchu ya Diospa ñawpajpika. Dioska kikinwan ñukawan apanakunatami munan. Kikinllawan ñukallawan. Rikuytukunchik ya Diospaj shimipi tawka parlashkakuna tiyan, Dios imallata manchanay gentikunawan rurashka tiyan. Shinapish rikunchik ashtawan tiempotaka shukshukman kurka, shukshukwan kanata munarka. Bartimeo mana riku runawan karka, Cairo runawan karka, Centurión Romanowan karka, chay Serofenicia warmiwan karka, Pugyupi kaq chay warmiwan karka, supay hapishka runawan karka,
Waynayakun tahapin chay warmiwan karka, Pedro suedrawan karka, chakishka makita charik runawan karka, mana rikuq wachariska runawanpish karka. Rikuytukunchik Diosqa cada uno manmi tiempota kurka. Diospajka mayvaligmi kan ñuka. Mana rikukunchu tawkakunallata. Mana rikukunchu shuk hatun iglesiallata. Ashtawanpish kikinta ñukatami rikukun. Chayta ñukanchik mana kungarina kanchik. Paymi kanta ñukata rikukun. Paymi rikun, paymi yachan ima llakita apakunki. Musparishka kanki, umashka kanki, krichishka kanki. Paymi kunan kanta rikukun. Diospajka mayvaligmi kanki. Achka kutin ninchari mana valinkichu. Shinapish Diospajka mayvaligmi kanki. Diospajka valik kashkatami kay chingarishka kushkimanta parlashkapika rikuchikun. Katikpika rikuytukunchikmi kay chingarishka kushkipika shuk imagen, shuk foto tiyashkata. Rikunchik kay kushkika shuk dragma shutita charishkata. Chay dragma chay kushkipika kunan kay punllakunapi shinallatak kushkipika shuk foto tiyan. Shuk hatun mandakpak, shuk hatun poshakpak chashna foto tiyan. Kutin chay dragma nishkapika chay hatun mandak, chay raypak fotomi chay kushkipika churashka karka. Kayka rikuchikunmi tukuykunami ñukanchikka Diosman rikchak karikuna warmikuna kanchik. Diosmi ñukanchikta rurarka. Diosmi ñukanchikta kishpichirka. Ñukanchik maypi kaqpipish, ñukanchik imashina kashka kaqpipish. Diosmi paypak sello, paypak fotota churarka ñukanchikpi nitukunchik. Pay kanta ñukata rurak kashkamanta. Payman rikchak karikuna warmikunami kanchik. Chaytami achka kutin ñukanchikllatik llakichishkanchik. Kuchawan chingachishun yuyashkanchik. Kay punllakunapi shuk centavituta mayjan shitakpi. Mapa, aspishka, kayta chayta rurashka takashka. Chayta rikushpaka mayjan mana kashpashpa hapinchikmanchu. Shuk centavituta rimashpa. Shinapish Diosqa mana chayta ruranchu. Mashna huchachari kikinpak kawsaypi pillurishka, rutarishka shina kan. Mashna mana allitachari rurarkanki y chaykunaka chay imagenta, chay fotota libre chingachik shina, libre aspishka shinachari. Kanllatik agllashkamanta chay llakikunata. Kanllatik mana allikunata rushkamanta. Shinapish kuyak Diosmi chayta fichashanin. Shinapish kuyak Diosmi kutinllatik mushukta ruashanin. Paymi kanta rurak kan, paymi kanpak yaya kan. Kay yuyayta hapina parluka kimsa partipimi kan. Tiyarkami shuk michik, chingarishka ovejata tigrachinamun apanamun rik. Ovejaka imata mana rurarkachu. Shuk warmi kullkita mashkarka. Kullkika imata mana rurarkachu. Chingarishka churimi shamuna karka. Yachankichikchu imamanta? Kishpirinaka shuk regalomi. Mana imata paganachu, mana imata kunachu. Diosmi convidan. Chashna kakpipish, hintikunami agllan chaskinata mana chaskinata. San Juan 1:12 nin, chashna kakpipish, mayganlla payta krishpa chaskijkunataka, Diosqa paypak kikin wawakunatami rurarka. Diosmi kikinman ñukaman rimakun. Chaytaka yachanami kanki. Shinapish kikinmi kutichina kanki. Diosmi pushan shuk apanakuyman, kishpirinamun kayashpa. Diosta pagininchik, mana kanchu mandashkakunata paktachina, reglamentuskunata paktachina, ima ceremonias nishkakunata kayta chayta rurana. Ashtawanpish purina Dioswan rimanami. Mana kanpak ranti nipi chayta ruytukunchu. Kikinmi kanpak shunkupi Jesucristotaka mandakpish kishpichikpish kachun chaskina kanki. Kikin chingarishka kullki shina kanki, chingarishka oveja shina kanki, mana kashpaka chingarishka churi shina kanki. Mana yuyayta hapirkankichu chingarishka kashkata. Kunan chayta yuyayta hapishka kashpaka kanmi imata runakanki chay hawa. Krinaka imata rushkawanmi rikuchin. Kikin nitukunki kunanmi kanpakman shamuni. Ñukallatajka mana allichitukunichu. Ñukallatajka mana kishpiritukunichu. Tukuy ñuka shunkuta kanpi churani. Krinimi Jesucristo Diospak churipi. Krinimi cruzpi wañushkata ñuka huchakunamanta. Jesus Dios solo pagi chay hatun joyayta charishkamanta. Ñukamanta chay sacrificiota ruarkanki. Krinimi wañushkakunamanta kawsarishkata. Kunanmi mañani ñuka kawsaymun shamuy. Ñuka shimiwanmi nini kanmi ñukata mandak kishpichik kanki chashna kachun.
tukuchinkapajka kay chinkarishka kushkimanta parlashkapika Dioska shuk kushikuq Diosmi kan. Chinkarishka ovejata hapishpaka michikka kushikushpami tigrarka. Kayarkami vecinokunata shamuychik kushikushun nirka kay chinkarishka ovejatami hapimuni nishpa. Shinallatak chinkarishka kushkita hapiq warmipish riqsishkakunata vecinokunata kayashpa shamuychik kushikushun nirkami. Yayata shitashpa riq churi tigramuqpipish yayaka fiestatami rurarka kushikurkami. Huyashka wiqkuna Dioska shuk kushikuq Diosmi kan. Achkakunami yuyankuna Dioska hayak shunkuta phiñarishkalla kuliralla kashkata yuyankuna mana chashnachu. Dioska kushikuq Diosmi. Dioska fiestata ruraqmi kan. Yachankichikchu imamanta shuk chinkarishka runa kishpirikpi Diospakman kutirikpika kushikuymi tiyan. Cristo Jesuspakman shamuqpi kishpirinata chaskikpika kushikunami kanchik. Kunanmi kushikuna kan, kunanmi fiestata rurakuna kanchik. Shuk kishpirishkamanta kushikuymi tiyan, shuk kishpirishkamanta. Hawapacha angelkunapish kushikunkunami, shinallatak ñukanchikpish kushikunami kanchik. Y a Diosmi kikinta paktashanin, y a Diosmi kikinpak familiata kishpichishanin. Arini Jesucristoman y conviday canta kishpichik, canta manda kachun. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shunkupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.